İnnema hiye a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman veceda hayran falyahmadillah ve men veceda gayra zalik fela yelumanna illa nefseh. Ravahu Muslim. Ey menin bendelerim, bulardan bardığı sizlerden kılgan amalыңар, sizlerden kılgan işiңер, amalыңар uşulardan bardığı. Men bulardan bardığın sizlerge bardığın toluqtap beremin deydi. Eseptep berem. Özün elimim menen, periştelerim menen, amalыңардын bardığın eseptep berem. Her bir gözüңөрдүn, kulağыңардан çıkkan, tiliңерден çıkkan, oyuңардан çıkkan, alkımыңардағы amal, kolуңардын, putuңардын amal, uyatты жерлердин, işiңердин amal, bardıq amalыңарды, mınaki, men ne de atat Allah Taala, tünü günü kança amal kılgan bolsaňar, 100 yıl yaşasaňar, bardığın eseptep, bardığın taktap, sizlerge mınaki men berem, elimim menen deyip, periştelerim menen bardığın. Thumma uwaffikum iyyaha. Аны men толық ошону акысын берем. Жакшылыктыкым болсо жакшылык менен, жамандык болсо жамандык менен Алла Таала мынакей акысын бере турган күндүн бадышасы Малики Яумиддин деп ар бир рекетте окуп атабыз тугандар. Ар бир намазда окуп атабыз. Не деген сөз? Малик бадыша, Яумиддин, Яум деген күн, дин деген акысы бериле турган күндүн бадышасы. Demek Allah Subhanahu wa Taala her bir adamdan kılgan jakşı jamanın akıсын bere degen oşol adiletli gündün badışası Allah özü eken, al kıyamat günü eken tuğandar. Mına uşun tip Allah Subhanahu wa Taala aytып атат.